Ndale gutigia hoteka kira hindi ono rita riri maundu marekika ihinda riri kana ihinda riu ri gutigia hoteka kira but this time yes it is very possible muciari kana mwana kuhoya ithe kiunguyu yes na kaithe handu ha kurura thie kuria mai ni agethe kiunguyu akorora githaka-ini agetha kindu gitagwo musnake arehere mutoi kamurehera nyoka python orera python rĩu mahinda rĩrĩ aciari na ciana revotie mwere harĩ kuo asa yes you know that their parents were preparing their children to fail yes ginya kwa kumatindanirira yes mirere-ini and all that ucio ti mwana riu hoete ithe mugate akamurehera ihiga akamwira ugire ati akang'ethe ngugaga ndi muhutu ngwendaga kuria mugate acoka muhuko amwe agetha kahiu ukiuria akamurutira ihiga akamurutira ihiga Buthia kamurutira ihiga mwana agakiuga rĩrĩa akĩrĩ ihiga bata nĩ wĩtĩkie you just believe is a loaf of bread yes tondu rĩu aciari arĩa mekua nĩ ndonikĩa mwana nĩ ahũragĩra ona ithe gathimo tu hello dad, how are you? Very well. I'm also good. I'm still in school. Yes. And I was summoned in the Basa's office. And alikuwa ananiuliza ni kwa nini hauja clear. Kwani hawa watu wanafikiria pesa tunaokotaga kwa miti? Tunachukuaga pesa nje. Anafikiria pesa inaokotagwa kwa hiyo pesa. It's just 2 weeks nimpelekea 14,000. Sasa nilibakisha balance ya 8,000. Anafikiria pesa natoa wapi? Mwambia kufukuza ukuje ukae hapa nyumbani. Kwani yeye ni nani? Sasa wanakusamo ni namna gani? Kwani msiumulize, kwani hata hii serikali hata haina madeni? Si serikali yenyewe iko na madeni? Yeye hata muulize, hata umuulize, by the way hata ungemuuliza, you would have asked him. Muulize, kwani yeye wake amelipia yote? Amelipia yote? Hapana. Mera matige ngoma. Na mwalimu mwana nginya ni anairwo tumarwa twa kuganda koyo ni bathi nginya arathi akiria atwetaga ma college we ona ku no kuingata naku kuma college ni maci kwasa magithie gwika igeranio ri aria makwiriria gwika igeranio ri meragwo mundu kandu katinde ukiroka tondu ndugeka kigerio hindi nenge no ukiriririo riu nake unyitete gacinga kunyita gacinga tondu mwana nake arakuhe pressure ndakenda ti kwenda gwake ni tondu ni araririkana angihitia gwika kigeranio kiu ahota kurifayo ningi agacokera unit iyo na we ni bearorete iguru umunengere mugate wanyita we nawe ukamunengera ihiga wamunengereria ihiga hindi wa muria ati kana andu acio kiria karia kwa ngoma andu acio wamunegendia for nothing. Yes. Na tikumunengendia, you are shouting. Yes. Shouting. Inanoka udoga kiumo kahotho. Ukimwire riu. Leke ne nguthi kwaria na mwalimu. Leke ngoja tu kidogo. Tuone ni aje, lakini keep us also in prayer. Uombe sana. Utuombe na uombe sana so that maybe we may have a breakthrough. Tuone ni aje. Kiundu kia muthe. Nigetha mwana ona ndugatume nginya amene githomo kana amene mwarimu. Ucio akiri mugate. Iwa kumurengera mugate. Riu ni gucoka umenya uri uguthie warie na mwarimu kuria. Ugakiaria na mwarimu. Ukimwire agweta ngiri. Wihorithanie here ni there. Yes. Nduwe gutiri undu ukoragwo wimwe gata muthenya ungi wake. Gutiri undu wa bata tocio ta muthenya ungi wake. A new day brings new ideas. Yes. No anyita and new hope muthenya ucio no rute imagine ura wathukia mwana ucio mutwe ona ni amenya we ndurariha ndetereire uri kwira kigeranio kiroka ndetereire hau no amwikira oguo ni amenya ulipi tete wina mubango wa kuriha we tondu ingi muno mathukitie ciana guku mwana aragwitia mugate na ukamune ihiga nginya even the choice of careers and the choice of kindu twitaga kiria
kothi ile marenda gweka. Yes. Wewe umekamatilia hapo na unamwambia ai hiyo siwezi lipa. No, I ain't paying. Yeah, hiyo silipi. Ati umesema ati photography? Yeah. Photography. Yes, so Kemani. Sasa ni important sababu ni the whole school. Let me ask you, nikuulize. Yaani wewe umekaa hivi mtu ambaye amepita vizuri hivi. Yaani unasema tu ati nikupeleke college ukajifunze kupiga picha. Na huyu brother yako ambaye 7 years anatupigaga picha mzuri sana hapa tukiwa na nini kingine unaenda kusomea hapo? Hapana, kuna vitu mingi sana involved. Si pay him ya kufunze. Kuna vitu mingi sana involved ukitaka kuwa professional photographer. Yo mimi silipi. Yo silipi. Na kuri kindu kiria kwendaga ugathie kumwethera gutuika ndagana ro ya ngana kana ndagitari agoka na ndone ugire ndu kuria agathie na agathoma egugwititie thamaki wamune muraru arikia gakwira riu nie ndenda ni guthie gwika photography ro ni kuria ngina makome under the influence oyo nangeri oyo ni saitani twehandite gwaku muciika amutwara thukuru ya goro amuthomithia na thina aitoka form 4 wega akwira atiriri era kana B plus gwika photography era gwika driving. I don't get it. I want to be a professional driver. I want to be a driver. No, tukuage my own voice. Okara saitani kwa nyumusi. Wathoka mutwe. Rikuria kinyonete by the way along the way. Yes. They wake up now to the realization that their parents were right. Yes. Their parents were right. We ni kamundu kamuhingite maitho ihinda riu tuga passion gokite karigega tuga gacoka kuhituka kana wendo. Akoro uriendete aramwira mathie kothie basi tondu maguthomera thukuru imwe ere saitani arenda gukunina. The devil has conspired with his agent. Aenda gwika atia ukunina ukumarisa akahera mwanake undu hau by the way ati gikothi hau oigua thathikiria kothi ukoria atiri na kothi ndangiagikire nginya ona ari kuma class 7 iyo ni angiakire aenda muri ukaguruka yitithia muraru iko nginya umurihagira arutani aguka kumwika tuition riria mahingite weteria agatuika anga wakiri agatuika anga ki niko nyonete na ratakwa after talking to them. Yes, ukona mundu ucio ni acenjia na ringi athi field ni ona agathia ka excel wega muno. And what I've come to realize ni atiriri mwana ucio hindi ria agutindika muno akwira this is the line that I want. Yes. Kaingi na kaingi tigana nake wanyita line iyo araiga arenda guthie mutware oku gatagati-ini mukiarangia ri ni agiaga na kindu gitagwo realization. And maybe probably whatever dad was saying was better. It was better. Wanyita agokira uguo no mwambia gwika atiri kubisa na ati no kuhota ati yo gukundi gwikwo ndui wewe na mbia nake na ngiri nake na hakiri ni ciake wewe na mbia nake na hakiri pesa na ngiri racinda reke cionane hata guthira kuage na awakening. Yes. Acenjie ni macenjagia. I've seen some few here and there when I talk to my friends mundu akwira and he was not on the right path. But na no igwa kindu ke uhoro wigi influence. Yes. Hena mundu ramu influence athie anigetha amwite anga ni arikia ne kamwita nja wa bururi tuire tumathukiirie maica reke ngui tumathukiirie maica no arenda guthiga athomere college ire arenda gwika nursing na gakwira kuria arenda guthoma mainukanagia na matinderege na aramenya iguthie ringi miaka 3. Yes. Aguthie guthoma miaka 3 athome miaka 3 ati mainukanagia koguo ni arona miaka 3 magukorwo me hamwe athoma mbere agateho akambirie kwenda kothi arenda mucenjie ona kwenda college iyo
hostel wa mũrĩhĩire ndarĩ akoma kũu koma gwa kairĩtu kairĩtu nako gakĩona ũngĩ mwega rĩ ũhoro ũcio ũgathirĩra ha akamũtega nake akakwenda gũcenjia koru nake agoka rĩu ambagĩrĩria na nyina nĩ nyina akĩraga he nyina ũhoro akĩmwĩra rĩu mam people now in the field whatever it is ni ati mi in fact nimekuja tu kwanza nikuongeleshe wewe before I even talk to dad kwa sababu kuna kama kosa ilifanyika somewhere na ni is like when I dashaguraga kothi it's like I was not myself nimenyete mostly ginya ndiri na thoko ukaigua ati whatever dad was saying was right na yo akiuga that's my son that's my son now ukamuruta college ukamusetia ninge akathi akambĩrĩria nginike that's my son now I hate ngiri naite icio nĩ ũhĩte wega biũ ala cia hostel icio nĩ ũhĩte cia hostel atarĩoneka kũu ona ndarathomaga asa it was not in him mari mere making na girlfriend yake it was not in him kũmenyerera wendo protection. A man is supposed to protect whatever they love. Yes. Including with your college your girlfriend yarathome. Guthomera riu ku. Muthome ku nake muikara ku. Rwe maginya form 4 maikoragwo riu makiambite riu guticoka maundu ni marakimenya maundu. No ha kahora ihaha ri. No ndi ukigua kuri aciari angi moma noguo na kiu mwana ucio decided it is not under influence, it is his choice, his passion. Yes. How no hwaregeire. Na kamuciari akaregera haha hangi. Then you prepare that child for failure. Yes. Yes. No ambu buriu ni farafara na okay ombia pio na ke akona ni sawa. Aiga agathomere wakiri. Ni sawa. Kethi ngithome. Kenga muthomere. Agathi agekirwo thumbi. Uria kiri agakurehera akura riu rucio roka igoti ni muthe. Roka igoti ni. Nenda guthii guthome. No, you insisted. I told you I wanted to go do ndaguthii college ngeke DJ. Yes. Then we okay insist ndweke wakiri. Yes. Ni tondu ndahitukite. Yes. Riu ni ndikoragwo ndi DJ wakiri. Riu ni ndenda guthii guthomera DJ. Gathomera DJ. We riu ni ino ya wakiri nyita. We nayo ng'ang'anite hau. Takore ndagatuike angaki. Wera geke accounts. Akana guthii ka photography. Kiri muge muno mathabu nikiri. Taino urare na mathabu all along mathabu githungu. Uthi KCA and within 2 years you are done. Yes, na wambiririe guthukuma. Na kega kwera ni sawa lakini siwaje kwanza nifanye sasa hii photography. Nimalize na 6 months. Nimalize kwanza hiyo. Yes. It's just 6 months done. Ukarega. Ukamwira atikire na thina. Okay fine, you just do your things and you just do your things. Lakini mimi kwa hiyo story yako usiniweke hapo. I'm not there. I'm not there. I'm not even paying a single cent. Silipi. Sitalipa. Nyina agakwariria mako tagithikiriria mwana uyu. Riu mwana wa muthomire ku guthe wa mutena riria kinya haria arakubatara. No kiria no mieri 6. Tu agukwira gathia thome photography no acoke agiuke. We ni wothukagia ciana ici ni gutinda ugi support we. Atiriri we mbeca icio menya kuri ukuruta. Thio mukombe ciama icio mukombaga na ku mutware thukuru ndi kwenda ngano icio ciama ni ndi kwenda. Tetigo. Utumia agathie akayangia kana agakiariria mwana ariria mwana agakimwira riu ri tondu riu tukiri rungu rwa muthuri uyu ri siwende tu ufanye hiyo nini hiyo accounts thiweke tu just for the sake mwana cia kerutaniria miaka yo iri akarikia na graduate ndio rugamite nake hari ugu mukihurwo nginya mbica ku nginya kibao bana haha thutha backdrop wacoko kamwitira nyamu ino itanagirwo kwina graduation party tugoka graduation party na hindio ni ikinyite miaka ya gukanda igiri mwacokanire toinuka ri agathia goka na nyamu iria thiuka mekire mathabu
Ni ndathi as from tomorrow I'll not be here. Ona ni jethete nyumba na ngirathama. Ela bagitwo ni nyina. I want to go do now my thing now. My thing. I want to go do my thing because this was your passion, Dad. Na ngiuga ndigo ku let down. Oguo tu. One mwana wanengerire ihiga. Agwititie mugate ukimunengera ki? Ihiga. Kimunengera ihiga. Aikwira ni sawa. Kaiguaga urenda atuike wakiri tondu mawakiri maingi macoka gutuika politician. Yes. Ati ni urenda kugia na politician. Ni urenda kugia na politician gwaku ndigetha uhoro wa magoti ma KRA ni ukunogirie. Ni urenda politician mundu uri thiritanaga andu a KRA. Nake agakwira arenda guthie ndekania akaruge. Chris! After those years! Era uthie kwiruta kuruga. Era gwika atia? Guthie kwiruta kuruga. Kuruga. Over my dead body. Na ne uthie koguo renda athie ri. Ni aguthie na akarikia. Aguthie na arikie. Acoke oke. Ucoka wigue ni athie kuruga. Arikitie kurehera thumbi. Koguo ni araruga ukamona uko TV ni akiruga. Kugonanagio. Ucio karengania wakata. No akwari professional chef. No like itumbe iguru guo na rigacoka okire-ini kiraini. He's doing very well. And ndimona ona ngithie guku ma YouTube ri. Ni wonaga maundu kundu aturaga ku arugaga. Haya. He's doing very well. Na ndatigite ka mathabu. No riu no amana ithe gathuri kau nako niko ka mutindikite. We ndendaga. Wacoka riu ningi kuma hau uko mukamwona akihurwo mbica guku guo citagwo cruise ship. Niku arahurwo mbica. Niku arugaga andikirwo kuruga. Niku akuhuragira thimu. Ari. Akurio renda goka nake. Ndio thumbe ya mathabu icurĩtio nyũmba kũu.